Assalamu алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетинде 2016-2017, 2017-2018 жылдардагы бүтүрүүчүлөрүбүз менен жолугушууда турабыз. Саламатсызбы? Бүгүнкү маанайлар кандай? Бүгүнкү таңкы маанай аябай жакшы. Бүгүн эртең менен эле бизде агайларыбыз чакырып бизге бүгүн бүтүрүүчүлөрдү анан кийин силер менен жолугушуу уюштурган аябай кубанып турабыз да. Конфуций институтуна жана сиздерди окуткан мугалимдерге бир каалоо тилектериңиз болсо кыскача айта кетсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин мугалимдер жамаатына терек ыраазычылык билдирем. Себеби бизди ушунчалык даражага жеткирип, бизге билим берип, мындайча айтканда бизди ушул факультеттен бизди учурду. Кудайга шүгүр, азыр биз Кытай эли республикасынын Синжаң провинциясында, Урумчи шаарында магистрды азыр окуп жатабыз. Мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдирем. Мен Ошмунун Кыргыз-Кытай факультетинин мугалимдери менен сыймыктанам. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайларыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Сизге суроо. Биздин факультет берген билимди Кытайга барганда же күнүмдүк жашооңузда бир пайдасы тийдиби? Албетте тийди. Бул жерде Конфуций институтунда Кытай мугалимдери жана кыргыз мугалимдер бул жерде кандай билимдерди алсак, эмне жакшы өзүбүзгө керектүү нерселерди алсак, аны да биз барган жерибизде колдондук. Мисалы үчүн бул жерде үйрөнгөн нерсебиз кийин Кытайда барганда да ошол эле нерсени үйрөнүп, алар сураган суроолоруна биз ушул жерде билип үйрөнгөн нерселерибизди ал жакта колдоно алдык. Мисалы үчүн бул жакта биз каллиграфия сабактарын өтчүбүз. Ал жака барганда биринчи курсуңда сөзсүз түрдө каллиграфия өтүлөт. Ошол нерсени биз ал жакта да өтүп, биз ошол жагынан бизге бир аз жеңилирээк болду. Рахмат. Азыркы жашооңуздагы Кытай тилинин ролу? Кытай тили азыр мен жеке өзүмдүн жашоомдо эң чоң орунду ээлейт. Анткени мен кийин Кытай тили менен мен жумушка орношуп, ошо кесибим аркылуу мен жашоодо өз ордумду табам деп ойлойм. Студенттик күндөрүңүздөн сиз үчүн эң кызыктуу бир окуя айтып бере аласызбы? Аз күтүүсүз болуп калды, мен эстей албайм. 你们对毕业的学生们有什么计划？对毕业的学生有什么要说的是吧？我们现在已经有2届毕业生从孔子学院毕业，那么他们毕业了，这个走向了应该说世界各地，有的到中国学习，有的呢是在吉尔吉斯工作，可能有的到俄罗斯或者其他国家。第一句话是希望他们经常回孔子学院回来看看，常回家看看，孔子学院的老师都很想念他们。第二个呢，祝他们在这个无论在哪个地方，无论在工作还学习，祝他们呢健康快乐。第3句话呢，希望他们学成以后呢，无论在哪个地方工作，能为吉尔吉斯的发展做出自己的贡献和努力。第4句话呢，希望他们的将来有了孩子，也到孔子学院来学习，成为中吉友好的使者，让中吉友好世世代代传下去。谢谢。Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вам пару вопросов.
Если бы снова можно было бы поступить на первый курс, вы бы поступили бы? И что бы вы изменили в своей жизни с первого курса? С первого курса, но если бы мне бы дали шанс еще раз как бы поступить, как бы окончить 11 класс и подумать, куда мне поступить, я, во-первых, не знаю, я бы поступила, может быть, не сюда, но именно на китайский язык. Потому что когда я оканчивала, я уже в 10 классе начала изучать китайский язык, как бы у меня уже жизнь связалась с китайским языком, вот так вот. И я вот уже начала тогда думать, куда мне поступать. Вот на мое счастье открыли вот Конфуции. Если бы мне еще дали шанс, я бы, наверное, поступила по 5 сюда. А что бы я бы изменила как бы с первого курса как бы свое отношение к учебе, свое отношение к китайскому языку. Наверное, когда я училась на первом курсе, я думала, как бы, ну, все это как бы неинтересно, скучно, трудно, ну, если как бы желания не было, да. Потом, когда мне уже сказали, что со второго курса меня отправят в Китай, я после этого как бы начала усердно учиться. Я уже на первом курсе сдала HSK 5, но как бы не прошла его, провалила. И я бы, наверное, изменила свое отношение к учебе. Вот так. Спасибо. И еще один вопрос. Допустим, у вас есть 1 000 000. Как бы вы помогли нашему факультету? Если бы у меня вот были бы деньги, вот как вы говорите, 1 000 000, да, я бы, наверное, дала бы на конструкцию какого-либо, на какую-либо сферу, да, университета. Ну, не знаю, на что именно, но я бы все равно дала бы. Наверное, может быть, там учебники новые, потому что учебники тут, то, что нам нравится, мало, потому что в Китае есть очень много книг, там есть и на китайском, и на русском, и на английском, и на кыргызском есть вот эпос Манас, да, вот. И я бы, как бы, наверное, дала бы деньги на книг, чтобы вот именно для тех книг, которые интересуют вот первокурсников, чтобы им было легче изучать. Ну, я, во-первых, желаю вам удачи во всех начинаниях, на учебе, в личной жизни. Как бы не теряйте свое желание к китайскому языку, вообще к учебе, стремитесь к лучшему, к высшему. Но если как бы не получилось с первого раза, как бы подождите, не надо торопиться, все будет. Даже вам, да, всему свое время, даже в Китае вам уже надоест. Вы будете уже, давай побыстрее бы в Ош, побыстрее бы в Кыргызстан, потому что все временно. Так что удачи вам. Спасибо большое. Сизге суроо, сизди тажаткан сабакта отуруп эшикке чыгып келейинчи деп мугалимден уруксат сурап эшикке чыгып кайра сабакка кирбей койгон учурлар болду беле? Андай көп деле болгон эмес, бирок кийинки күндөрү ошондой кылганга туура келчү эле. Андай баардык студенттердин башынан андай нерсе сөзсүз болот. Рахмат. Кийинки сурообуз, азыр кесибиңиз боюнча иштеп жатасызбы? Ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Азыр кесиби менен иштеп жатам деп айтсам болот. Азыркы мен иштеген тармагым бул бензин менен, нефть менен. Бул Кара Балтадагы Жумна деген заводдун бул жакта филиалында ошол жерде менеджер болуп, переводчик болуп иштейм. Рахмат. Саламатчылык. Маанайларыңыз кандай? Маанайлар жакшы. Бүгүн биз сизге суроо берели дегенбиз. Сабак студент болуп окуп жүргөндө сабак учурунда уктап калган учурлар болду беле? Жана кайсыл мугалимдин сабагында ошондой окуя болду эле? Андай учурлар болгон көп эле. Эми Абдыкадырова эжекебиздин сабагында болчу. Эми анча мынча сабактарда болчу. Рахмат. Бүтүп кеткениңиздерге азыр 2 жылдын жүзү болуптур. Азыр Конфуцийде турганда кандай сезимдер болуп жатат? Ооба, бүтүп кеткенибизге 2 жыл болду, бирок мен 2 жылдан бери эле Ошто эле иштеп атам. Анан Конфуцийге көп келип турам. Почти ишибизге мынаяктан биринсилер алган келебиз, мугалимдер лабышыларга жолугуп калабыз дегендей. Анан Конфуцийдин футболу же биринсилер болгондо келебиз. Анан эми чувствую жакшы. Эми ушундай эме кылып турганыбызгачы. Ошол. Рахмат. Мейли, рахмат силерге.